nang ni phono close app aro wait deke mi soka onde ya video ko nibo aro nang ni phone dengi ngang onde ya video ko nibo mai dake wa phone mai ba deng ba ko mai dake sop khagen an sing da o mi soken wa phone so dengi ngang onde aro na a je WhatsApp Facebook Instagram aro YouTube je app ko bong bon open kanan manje close app aro wait dake mi soken responding mai ba kerang mi soken mo agu ko de dami gis kra sing wane ke mi soken onde ya video ko nibo aro nang ni phone dengi onde ya video ko nibo mai dake answer da ko sop khana nanggen jojo ni nam jing dao na songni ya Play Store step yang bo ya no Play Store deke mona daudi ya kosa ko logo no kia kona nox ke ya no logo step bo kon lai ko wa da ke singai bo ne daudi ya khama o manage app and device ya no step bo daudi ya no update gaba ko mi sok ya ne ya update checking for update ya no step bo ne ya no net slow ngor dak ya wifi sa daudi ya update all ni mi sok ya app rang ko update kha khana mi sok ya ni asel sa nang ni phone le ko ya aro close app with de ke mi sok ya ne ya gma ko update kha haude nang ni phone le kong jawa aro phone ding jawa aro nang ni phone je app ko open kha mangwa wa close app ta ke mi sok jawa ha uni gemen ya ko update all dak bo unu nang ni phone up mai ba ding jawa ha ngamai gano aro na number ti machine skin chimo ri comment khabo anga video thariat na ta mangene Pengiran komen ko nanga chung angna de komen ko nanga mo na mai dak ba video nanga dauda skeni ko ma mai ba phone le ko ani ko ma mai dakani ko nanga uni gemen na sung komen ko nanga comment khabo ono da comment ka thariat na ta mangen ma video blog ko nanga ma phone mai ba page thariani ko ma WhatsApp mai ba ani ko ma mai dakani ko nanga comment khabo comment ono da comment ko ni thariat na ta mangen aro na dal ga ba man ge ongen sumde like share subscribe khai do nangbo aro nang nir bengrang nakaba obosto ga khene phone le kongya mai bong ya ode ang na comment khaya ganbo aro wa mande na ya video ko share khabo bye bye